Kroaten gemacht und ist zu einer Veranstaltung geworden, bei der die kroatische Heimat und ihr ausgewandertes Volk ineinander verschmelzen. Ja sam Karmen Mejić, predsjednica Kulturno-hrvatske umjetničke zajednice iz Berlina. Evo, ove godine smo, kao i dosadašnjih ne znam koliko puta, nominirani za Večernjakovu domovnicu i nažalost opet je nismo dobili, ali smo dobili jedna prekrasna jedna osjećanja kako je tu divno i kako se možemo i tekako do godine potruditi da zaista to nekako i na drugi način dobijemo, a zahvaljujući našim članovima naravno. Da, šta vam imam reći? Hrvatska kulturno-umjetnička i sportska zajednica Berlin je u protekloj godini zaista napravila nekoliko prekrasnih, divnih uspjeha. Uspjeli smo sačuvati naše prostorije, uspjeli smo naći modus kako raditi, kako biti uspješni i naravno evo uspjeli smo i dobiti i poticaj od Središnjeg ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i kad se sve zbroji onda zaista možemo biti zadovoljnom tom proteklom godinom i zato sa sigurnošću mogu reći da iduća domovnica će sigurno biti u našem znaku. Nadamo se i bit će nam jako drago. Hvala vam najljepša, evo stvarno mi je drago i što sam vas upoznala, pozdrav Beću! Pozdrav nazad i mi se jako radimo vama i vidimo se u Berlinu. U Berlinu, da. Ćao! Ćao!